26-year-old. Me, they want to number to say me run the shoes, no cry. I can be a man say, okay, wait, a thousand no kuni bana. Still na any ye. Because there's no reason. Enough worth taking somebody else's life. And to the extent, say, oh dear, I crack it to one him straight. One him straight. Fabra bohum said it. Nentu penekuna. I didn't cry and in the first place. Uko babu. Too much GH Ghana wahala dwumadie ena wani gu so a wo hwe na woni aba efesi kapa na magimedwa mede ensem aba beto akono so eba abesom na de yebo ewura eye mfimfim mantem eye bia ya ne din ede eye Asikuma abaya bia na maame bia ne din ede eye Esidora wedding finshia eduonu eye ensia 26 years ene de wadi enyama hosem bia chese abusuafo esewani ensese ye ka ede choni nyina eye ne baketo atotofe wa chese waje ne kra ede afri ne nsemo na we enye de di kan we enye de chese ayade awota eye afi atwam eye last year eye ne ba wo no wode no ekokoto ejana biem sebi monimu ati afimu ana chese enye nkrofo wo mo ben ho no muhunu ni dwumadi ana de wo ya anka ne de nka kwada yi wato na nanom ewo ensiedo nanso so no wasan akwa wo a eno de chese abedua wo eno de akwada no akwa hwim na ni nchire mu a wode to dwa se chese akwada na wo dada ansa no wode no ekokohwe eye saa eye abedua nim no na ebie mu krampo nka wote ase anka de besi enye na ebusuam etwa me ho me ba me de mu twemu ba beso no for me sanso emamo akwaba sunko ebim na ama owusa ne de mi na sinkonya ye be pensen ensem emu efa eye maame Dora esi ne namna hosem a wadie ana ya wayi ne ba akwada ketua totofewa efri eye atiasefo asase yi eso na ansa na ye beko eye ensem no mu no nyumeko eso yasen eye mama Juliet Ventures eba no enchanting kitchenwares honoma would be see ya wo kitchen dia ene hwehwe mama Juliet ne twa kwan ewo eye abekala pass na ene no entwetwe enkomo betimi afa ne number enso say delivery ena wo pese wonye enfama wa wonye enfama na ene dayi onso so kitchen etimi SCP esita ye neat roofings enso so ebo ye chi edom neat roofing said de wote wo mudin no eye roofing ho adwuma ena wo mo eye eba na edan so ebo dia na chese wo mo a ene wo se woto ensa ede from mo mutwa no yopo said de wo mudin tie no neat ede ema wo na won so so no yen ka se wabobra ana se won so so no wati udimu ewo wo dan sie emu na edan no se na wo pe no abafu de yi bi eba no glass doors ana se glass louvers dia ene hwehwe Winners Aluminium Limited na wo aluminium works a ewo ho bia no wo mo enye emfa ema na unsuso no unsu untu ntimi enye eye nipa se de nipa eka ye ka se papa yi ana ma mi ni dan ho etse ni nyina Winners ebeye ama wo so waje enunyam no afa abusiafo ye bo edera enten nana ma me no akwaba Mejo so ke bibi aboko de me ai ma do me da so ti ase ni pa de ase edera de ase nana ma ye hwe eye Esidora maami a wedding finshia eduonu ensia 26 wo mfimfim mantemu bro no anidin ede eye Asikuma se wotimi fa wo ba ede ne kwahwe eye abeduam like me dwen ho a menti ase maami ne nsem yi a ababeto dwede na betimi akafa ho ikua ansa na no maami ntia too much the for for mo amuta yechi eche nkran musu mutwe ni mo amusu mutwe ni kakra na tese mo de kire de se ye nya no yakopon hwam na da ne da ne ni munte emfa emamu ekia asem no a bomi kusa e ma revu meaning the air koso e wo ye mai musisi a meaning emfama airbo menti ase because any first case I hear what I say sure stories are everybody and saying obata ekunimba enya ade aye normal we enya normal
na se me ka se me de me ho toto o se fa ne se Esidora 26-year-old me de me ho toto na mate se me run shoes no kra aka bi ama ne se okay we eta sunti no ku ni ba na still na enye yi because there's no reason enough worth taking somebody else's life and to the extent say o de akraketo wonim hwe fa brabo ho said the nanti penekuna adenkra ana in the first place ukoba unem ema obema foforo obema bi ehwie ne nkwamwa go wu hono mo kwampo nim tinka obetime yusu contraceptive TB about 72 hours in the kika now they are stopping when they start on the nkwa utisu ne sinti de ma wo awo bre no bre na no musapos no two and I said they bring you advert mo bia but sa contraceptives no ka betime take bi na wa taking contraceptives wo so abema ne ba ho no we nti no ho kwan wo fa ye fun no so no one go hospital ama fa se ma go to doctor ni and tell doctor say ye fun no me a me hwa and you say me ka say ya de pass ye but there are so many even ka ye fun kampo enya afom ye we kampo no the doctor no kampo be this abon na man kampo no astudio da no so na wenti mi kampo anye emu bia de mabbo so yi now train 9 months na kure ipie ye o de ho kampo wo say other options say and your orphanage homes ye wa awarefo bia omuo baby a wo mo peba obi kra wo a oba bi wo kra on ware ye na so wo tema eduma nipa opeba kake ekra bi oh baby a wo kra bo say ho nhye dem bi etisa kra enkofo wo ha je say omo odo ene tema ma kra o de wo na wo mpe ni ma hwe na wo mpe na ede bi krampa enti oni ebusua na wutimi hye akola fro akola mo chi a woni timi de ne pem edua enye dua keko abedua hye ehun wo mfimfim wo ho etimodi sem say nana ma membra mu eye emra chese ye ma me no mototo na no mu busebusa no ensem efa eye dwuma ede oye no ne nsem odi tu dwa ye se akwada no na wagu dada ansa no de ne ekọ akwakobo eye abedua nim me pese mi hu se oba anyim okopie mu wo hospital na wo na se wanya akwala na akwala na wa yetimi de ne ma me ne se ma me fa wo ba kofi na de opese wo de ye no fa ye no na se so opese wa na akokosi wa de akokosi na pese mi hu sa de depending obi wa ha the like also our freshness I can also be one a good news move ya no good news more bad time ya na obi feel ya obi onu to obi obi up to say okay nye a doctor for no wo mo NCM but e sie ye no crampo no say ye sie akra no ko be wo obi no nsa pa no kwa mu ye sie ne ba anase ono so ni nebusu betimi ache omo ba no mo so be bi on pese omo ko sie no ma ko sie ne de obetimi de amana say e de ha ne de hye na de nti ne de hye na de nti na wonim sa akwada na wu wona wo sie se wu na asade no kokko ekohwe abedue mu like make sense e wo hono akwada wa wu de e na atam no sade no kokko hwe abedue mu me tie ni interview ni ye enye say ne first child ni wa wo pen ama de ne ko tuti afim sister asem no eno na ye ka no wa ye bi wa wo pen ama akla no e ko ye na to ti afim na nkofo ko fa akla no ndi za akla no obi ka fa na wo hwe no o da so ti ase atese o ti ase o mo hwe nti wa na why crap on the channel why no ne nete she sa de we ese ma yeni nko ho ese ma yeni nko why no ne nete first attempt wa try say wo ku nipa ama yetimi allocate ehun say ono no ye tejuma na ama ya fa plan if ni chenda ko nti why nete ne chen why na share no and sakofa o sakofa yo fufu for the be fie why na wo ho a wo hwe no ni tese ni nyinsemu na why po ne hu na wan pe wan semanka e ka hu bio yini aka hu bi ofia ebi mo esusu se eya adwumu yare na adwumu kanu na so 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 afo se enya adwumu yare bi na me no ye sound and clear we ebusia fo ka ko omoni na ewu om ho se ko mo meka sample mu ye busia fo ebusia kire se sen ye ka so obi ebusia e che se sen ahu ye mu a wo wo hobi
enijemu uwo hobi enunyam hyemu uwo hobi enimguasiemu uye den uwo hobi se asema ba o ma ba bonte se we ebusua enu nti mate mo buhye ni first one wa wo ba ama wa ya attempt to ba kunu mo se adwunyare bi eni wo mo na mo ka mo amonum to mo se adwunyare bi eni wo wa wo first one mo hwe ama kola no wa se o kunu obi edomfo obi je no na o ti obi nchen wo hwe no amo nasa akofa ye fofofo muni neti mo ehu na nyama mu na ebusuafo defo ya mo ehu se muni neti wasa akofa ye fun biem mo ahwe na ama na wo enti so akola we otimi attempt to be ku foforo na wasa awu biem na one motia mo nya akwa na infinity ana se mpo kra no mo mama ni enko no ho se na mo to mo tisen na mo timi hye no na asemusi na mo ba abonti beka se we ye de hye no krampo na adwumu nka no upete enka den fa ibisa no de na mo hwe nim se beka se ibisa no se ye de hye na adwumu nka na adwumu nka na mo ti wo na mo ye de mo se de se ibisa no se na mo ye oh me ra ho pa ekia me ra ho na asemwe e se aban 29 Nana ma asemwe abaye ntu ni na yensim dodo na eka ontu ni na yensim wo kwan ben so because obi na wa like they say obi wa onkonkobo aban ma ne esa menyem ne yempe edan ya ye do mu nyina bebu nkopim so mo bewu awi ana se den eno ne ade a aban betimi aye ana se den dabi ekia we ewudi sema be mu ewudi sem so yelim se etia mra no kore aban bu first one no attempted murder enke ye aban no farm ye holding for that first attempt na enkamnya show se beto so miu enu tam ka say asem we aban 2019 because first one no or attempt so okun akola no enkofo nim say you no neba and what attempt ye no mo kofa akola no ma ja kwante a living witness kra say nke asem ye holding up on that man hwe wan samanka ebusuan so mo ne odene so man hwe wan samanka ama second one abeto so mema no so mo ne mayo we nda no krampo na sa ban kran sanchi o mutum omodo my friend nanti woni ni beda no unti ne story oni mo bi obi ana na da keke o de woni me krampo na ne da krampo na nti wa onyi se no no enye wo moja ne ewo ni mu nti wo mpa echire kwa nhwe se de na ekoso ye ba na kosi se hu sa se me ye kai betwa enwa na ebe si the same thing so abai se won brem because senka ye wa brochia abroche you be a friend of foster care abroche so aban wo orphanage dita onu akasa esisi se akola na wo font mi hwe na wo fokra mu ntimi hwe ne ye akola ne yetete no abrofo no government need to make eje nkola no de gu foster care ho man kofo nya kofo mo hwe mo onyi ndu bebi onu akasa betuma hwe no ho a no no so abone bra ana se awofo no unim se bu ha wo ba krampo na wo so wo shop bank apo de tim betro se awo shop bank ka en fata ni ehwu ba fi nsem ana wo awofo no ka ya chi wakotum ayamra wo enu ti ye nta se bibi aga na ha ni ene hwe han ene aba ene timode ni aka ne tra ni eja to ho enye no ene be ma na eso aketwa na aba no so ese se emna no endi juma e wo man mu ye se edru bra se ka na ye fa mra enye juma because me sure say emra bi say no ye obi pa wo your constitution mu pa wo emra bon kwala ho pan ye obi pa ye wo social welfare ye wo dostu ye wo kwala ministry for gender and children's rights that wo say ye wo adding and sign some be say no one taking up on no one Kenya man because I say one dey ye dormant one ye silent way ministries as one some dey entire the ehwa ni say obi atutu abo obi akọ amrobi eno pe dey ehwa ho asem ka dia ka no ya ye tra tinipa so no mu diponia enye say man ye dey kraba say me say ye nto but e man ye dey ebe ye few ebe few echimodi we dey self fata obi enu a ofata say we be di lisabo no akwa no ni medachi kunim di obeye nana ma wo mu di saboni we ya nsusu ewi a wo mu wesa ya wo mu ka eye baako wo mu nsema ya epie fi wo ma no eye baako yeni abe yo admit say yampa wo de akwada no ehwe eye abeduamu abra na wawuo na ebiem no say it would have been difficult to cater for the baby even if she had survived. Even if say akwada no senka wote ase krampo na nya se bia wawu krampo na anka be ye den so betimi ahwe no
Nana abo hia de hu amanyo bibia na ye de hye wo hia eyo hia nti na mama ye say eyo hia wo ti wo no undidi esi doro so wan oti wo no wonidi osori anopa ohia osori anopa o de complain koda adena just ye di boni a mas ohia oni mu just say ohia onye nipa dabi o onye nipa no 19 ne nsa no ananti aba nchen wo na wo pa obedi hia wo na wo pa obedi hia okay ene obi asori o de nsaka bibi ejuma unni hwekra ye kra ne Ghana de say efo a utumi so an so ton anya kra po de wo de beto eduane edi akowiem no un say net de me didi mi so nipa se de say nipa se on tra kom no didi me didi bi ubenya bi edi wo de pio takra po no 3 cities stand back to pio ta one bag na unya kra ko to kra ba utimi ko ye ojuma obi fie utimi ko obi nchen say oh mami ene mi ni bi wo mi ho wo ye bibi a mami mmoa wo mi se ni o me se so ko kra she eye ahomaso ena man ko faka say mi ni bi o okay eye pride ena man ko faka say mi ni bi because say wo nya proud and can you go the humble way wo be bre wo ase akobi na ase oh ena wo ye de wo fie mi ni bi amedi enti wo de mami mmoa mami songs mami so eno krampo no do you know how you obtain favor from people ohun say na wa ho bra secret esitie mmoa wo de bon ofie say na wo bon ho money otumi say you are willing to do something for yourself but akunya ni na mba ye eno krampo no to fast to kra eboa who knows ye ni party mo but like enemremu ye was ankrofo na wo ben wo mo ka wa yi sem wo hia sem de che wo mo je wo fa so ne ebi wo ho no ehia enye wo cheche mi na mi ndidi ye na sese oh enye kra ewem awo no woni mi gofo ho oh sem nim se mami akosi ate ha mami akosi anopa bia wo ka benkuton mami akosi eya wo kwa na wo ka benkuton na de mami mbo na benku no wa mu line no we wa ko cheche nsem a kire no okay eye juma na wo be ye okay eye juma na be oh ene minisike mami akosi be to aka se minisike bia mbe chako oh mami akosi wo ha no se e jan ye di ya na asa enye nsem a kire mu bia ebi nim eyewu se na wo ko ho no ahombra se wo de kasa no okay yes bible kaka say we kasa de esakra akomaden de mebo eno ti wo ko na akoma ye de se den de ni so se den na wo ko ahombra se mu ana kasa de mu a unya wo no aduane ndi ekua me ye njai se bibia na ohia de se se ohia opa na obedi ohia okay ope na obedi ohia sa wo do nsa baby wo do na baby esi do na mo no nse twitwa ye ne na twitwa ye ne ti entwe mfiso ne bibia ye adwuma no ma o ahoden oni ahoden ka otimi wo ne ba fa no ho fa ne ba edum ti obetimi etutu na mo da bibi be ma ne ntra onye ohia we ye nche ne nyansa aban factors we ye de ne tum no opie after some time no no aka so ohu be ma obetu no ho fo nana ma ye de yensem no esi a eno no efutu a de be ma eye one more all the time we ya kan dane da ye de futu to wonum na so eye den ya maako bi de wo mo fente eye den ya ye nyan eye futu ne ma wo final words futu wo de e ma eye ahwefo ne etiefo ebusuafo mu ya ba na ama obusu ani na kakra me de beka kuma ya hwehwe wa ne se ewum se ebe a ewo mu no emu odin na masisi ensem okoso wo ye silly mistakes see who just o fun kitikiti cry e den sempi ne pepe na so ni hia no krampo no en sempi nsem be chi nsem a na e ya nkasa anamo a yebetu e de afa ensem no me nka se nyinsen entimi ma o ana se employee nyinsen entimi ba e den ara se ye da so ti ase a ma ne mema na e ti nkwam de e den a wo be fom enije bi ana se rape bi betimesi e wa kwam a ba ko fa nyinsen bi abro na so se wo na unim se wuntimi hwa akpla na pe kwan foforo owo se wo kun obi no eno nye the right solution ensempi we nya kwetwa krampo owiase we mu a kai se we echi no sa akpla na boku no we dika wo asamando abakoto no na akoto no so obeyi no ho ano asama ho no de yemfi won sansan ba nkomu no abekere ho nkwamu ukoto no ha one ne wo ho da afebo
ubeyi wo ano e wo enu nti ye tu na mo bia ye nwe ho na ma ene mmema ya ba ma bo ane mmema si ye hu so say ye be hwe afoforo a ya mu ye hu ye ho ano hwa ene ye nka ye nan to so mmema so ye nto ye zip because bibia obeye bia no ehun susu aso eda ho etwe ho ye nye ni ye so ye ni meti abusuafo said na ama ese eno no yenye ni ye na ye ni ye ayenim ensuso ebete fa ebo okotokuo mu na wotu anamon bia na we arenge ewo waso ma wo hunu say yo mate na mensuso me kwakwa ya how ensuso so ben e na mensuso menya ede atoma brabo eso na yenye ni embresa enoma we nyina ase ewo eyeye man ene amahodo aka eso aha na edi dwumadie no esi subscribe to channel no so wanya ya like videos na share fama ebusuafo ene adofo no mia adoma no se de nya upload video bia won so wetimi enya notification ewo post no wo hu dia air trend ewo eyeye mai emu obetimi follow yen wo ye IG page @tumagnh_midin ede ekwia sikapa nana ma owusu anene de menene etwetwe nkomo dasane yebesane hia makram chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe